14. poziv stiže, svaku svoju komandu, deda selo ostavio, ženu, decu voljenu. Deda selo ostavio, ženu, decu voljenu. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Velike se bitke bile, Drina, Cer, Kolubara, pobedom se ovenčale i junaštvom Srbina. Pobedom se ovenčale i junaštvom Srbina. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Grmi na Solunskom frontu, trešti kod Kumanova, to je Srbin u jurišu protiv Švabe dušmana. To je Srbin u jurišu protiv Švabe dušmana. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Za Srbiju Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim, sjatih lik obrijete istočnih žizni, rajskoju, da objašu ja put pokajanije, pogibše je, očas je sam, pozovim ja, spasi ja. Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim. Agneca Božija propovjedoši, zaklani bivše, jakože aganci. I žizni nestarjem je sjati prismo slušje, predstavaše sjat, stoga prilježno mučenici molite, dolgom razrješenije nam darovati. Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem Tvojim. Upokoj Bože rabi Tvoja, i učini ih vjera i vježelice sjati Gospodi, i pravednice se jaju jako sjetila, usopšija rabi Tvoja u pokoj, preziraja esja sogrešenija. Ja slava Otcu i Sinu i Sjatomu Duhu, Jedinje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Raduj sja čistoja Boga ploti, urošajava spasenije sje, jejuše roče lovječeski obrijete spasenije, Tobою da objašem raj, Bogorodice čistaja, blagoslovena ja. Aleluja, aleluja.
Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Bože, aleluja, 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 slava Tebje Bože. Još se molimo za pokajanje duša osnule slugu Božije, vojskovođa vojnika i uvek pomijanih Titora, otaca i braće naše, koji ovdje leže Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ni večni pokoj podaš, Gospode, osnovnim slugama Božjim, vojskovođima i vojnicima izgunulim na mačkom kamenu i sotvorim vječnuju pamjat. Vječnoja pamjat, vječnoja pamjat, vječnoja pamjat. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Vječnoja pamjat, vječnoja pamjat, vječnoja pamjat. Večni pomen, blaženi pokoj. Bog da im dušama oprosti. Bog da im dušama oprosti. Bog da im dušama oprosti i rajsko naselje podari. Amin. Bože daj. Svima neka je. Dame i gospodo, himna Republike Srbije. Pozivam delegaciju opštine Ljubovija da priđe i položi vijenac. Pozivam delegaciju opštine Krupanj da priđe i položi vijenac.
odbor Udruženja potomaka 1804-1920. godine Maja Kosta Todorović Užice da priđe i položi venac. Pozivam gradski odbor Udruženja potomaka 1912-1920 Kikinda da priđe i položi venac. Pozivam Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1804-1920 Kosjerić da priđe i položi venac. Pozivam opštinsku organizaciju Udruženja potomaka ratnika 1912-1920 braća Ribnika Ljubovija da priđe i položi venac. Pozivam opštinsku organizaciju Subno JVS-a Krupanj da priđe i položi venac. Pozivam opštinsku organizaciju SPS-a Krupanj da priđe i položi venac.
zalipnici ljubavlja da priđe položi vijenac. Pozivam udruženje boraca ljubavlja da priđe položi vijenac. Pozivam udruženje građana Sterski marš Šabac da priđe položi vijenac. Ne bude smetati nama novinarima. Pozivam udruženje Garanđelovca da priđe položi vijenac. Mili dedovi i pradjedovi naši, želimo da vam izrazimo najdublje poštovanje zbog svega što ste učinili i zbog bola koji ste trpeli za nas danas. Došli smo da se poklonimo vašim senima koje, gle čuda, nisu tamne kao druge sene, već čudesno sjaju u mraku zlokobnih duša. Sjaju u mraku zla oni koji su bez uspeha pokušali da vam otmu baš ono što ste vi hteli da podelite sa njima, jer oni to nikada nisu imali. Da vam otmu ljubav iz srca, veru u Boga, slobodu iz duše i samo sreće. To je ono najvrednije što ste nama ostavili u nasljeđe. Hvala vam. Poštovani potomci učesnika Velikog rata, dragi gosti,
Hvala vam što ste sa nama odali poštu našim divnim precima i što ste baš danas ovde, na poprištu najkrvavije bitke Velikog rata, jer samo je ovde na svakom kvadratnom metru prostora poginulo čak 4 vojnika. Pozdravit će vas zamjenik predsjednika opštine Ljubovija, gospodin Duško Marković. Draga deco, poštovani sugrađani, članovi delegacija, dragi gosti, imam časnu dužnost da vas u ime opština Krupanj i Ljubovija pozdravim i hvala vam svima što ste danas tu, što čuvate i negujete sećanje na jednu od velikih pobjeda srpske vojske u Velikom ratu. Mi smo danas ovde gde u jesen 1914. godine odigrala se velika bitka za koju moramo da čuvamo sećanje i da sve ono za što su se borili naši preci nastavimo u misiji mira koju danas vodi Srbija u kojoj mi živimo. Za tu misiju potrebna je sloga srpskog naroda i svih Srba, bez obzira gde žive. Otac naše pismenosti, Vuk Karadžić, rekao je Srbima: sve vaše neprijatelje pobedit ćete radom i znanjem. Nama ostaje da se na taj način borimo u vremenu u kojem živimo. Hvala vam svima, neka je večna slava svim izginulim na ovom prostorima. Istorija nas uči životu, ali se ponavlja. To se, nažalost, događalo našem narodu toku cijelog 20. veka. Počeo od bitke na Bregalnici, preko Velikog rata i Drugog svjetskog rata, pa sve do dešavanja 90. godina. Kratak istorijski čas, uz nadu da ćemo naučiti lekciju i da nam se istorija više neće ponavljati, održat će gospodin Dragan Grujić. Dame i gospodo, draga deco, mnogo mi je drago što danas, kao i mnoge godine ranije, vidim poznata lica, one koji godinama dolaze ovde na Mačkov kamen, ali isto tako sam srećan što vidim mlade, što vidim nova lica. Govoriti ovde na Mačkovom kamenu je velika čast, jer danas ono što mi kažemo ovde dopire i do onih koji su davne 1914. godine jurišali baš ovde. Fon Počerek, glavnokomandujući balkanskih snaga, i velika austrougarska monarhija napali su malu Srbiju u avgustu 1914. godine. Fon Počerek je raspolagao sa skoro pola miliona vojnika. Srbija je u odbrani mogla da angažuje negde oko 280.000 vojnika i jedan mali broj jedinica po dubini koje su kontrolisale teritoriju. 482.000 austrougarskih vojnika napalo je Srbiju. Iako brojčano mnogo manje, razliku u tom broju mi smo obezbedili zato što je svaki naš vojnik i svaki oficir koji je branio Srbiju znao zašto to radi. Znao je da brani svoj prag, svoju kuću, svoju porodicu, da brani otadžbinu. Među onih 480.000 bilo je i onih koji su bili zadojeni zlom, onih koji su hteli da unište, da ubiju, ali je bilo i mnogo onih koji su na to bili primorani, zato što su bili mobilisani
i mi smo tu imali jednu veliku prednost. Pobedom, prvom savezničkom pobedom na Ceru, Srbija se uzdigla iznad svih u tom trenutku. Ali znate kako to u životu biva, kad slabiji pobedi jačeg, onda može da očekuje osvetu, onda može da očekuje odmazdu. Fon Počerek je tu odmazdu pripremio, izuzetno dobro vojnički, iznenadio je Srbiju i vrhovnu komandu napadom preko Drine, tamo gde se napad nije očekivao. Iznenadio je sve i cilj mu je bio da veoma brzim prodorom, kad ovlada grebenom Gučevo, Boranja, Jagodnja, Sokolske planine, izbije u dolinu reke Jadar, produži napad ka Valjevu i odseče glavne srpske snage na Drini i na Savi. 8. septembra počinje forsiranje Drine i napad na jedinice 3. armije na ovim prostorima, na planini Jagodnji. Istovremeno borbe se vode i na Gučevu. Demonstrativni napadi se izvode na položaje 2. armije, ali ono što je namera Fon Počeraka bila, to je bilo ovde na Mačkom kamenu. Da bismo mogli da shvatimo malo šta se to dogodilo davne 1914. godine, ja moram da kažem da je Mačkov kamen na ovoj planinskoj gredi tada bio jedan ogroman vulkan, iz kojeg je kuljala vatra i lava, a drugi, malo manji vulkan bio je na Gučevu. Ceo ovaj planinski greben je goreo u Puščanoj i Topolskoj paljbi. Hrabrim otporom jedinica 3. armije, prodor jedinica 6. armije je osujećen, one su zadržane, ali ipak pod napadom i nadiranjem jačeg neprijatelja bile su jedinice 3. armije prinuđene da se povuku na položaje kod Krupnja. Srpska vrhovna komanda uviđa konačno da je ovo glavni pravac napada i uviđa namere Fon Počereka. Obustavlja Sremsku operaciju na Savi, angažuje Dunavsku diviziju 1. poziva i Dunavsku diviziju 2. poziva da usiljenim maršem dođu u reon Zavlake, Pecke i da pokušaju da u snažnom protivudaru osujete namere Fon Počereka. Od 16. septembra, kada počinje protivudar jedinica 1. armije, na ovim prostorima se vode strahovito krvave borbe, zato što se na ovom malom prostoru i sa jedne i sa druge strane našle su se ogromne snage. Teško je ovde govoriti o tim događajima, a da se ipak ne prisetimo nekih koji su dali svoj život ovde. Braća Ribnikar, Darko i Vladislav, ginu već u početku, znači septembra, 13. i 14. septembra. Njihovu smrt Isidora Sekulić opisuje u tadašnjem broju lista Politika, a stihovi koje je ona napisala tada govore ne samo o njima, nego o mnogo braće Ribnikar u Srbiji tada. Odakle si sine, pogledaj planine sive, željeti likom
cveće procvalo, šuma dinom sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Glumci amaterskog pozorišta Aleksandar Joković pokušat će da vam prikažu jednu kratku ljudsku priču pred povlačenjem naše vojske sa ovog mesta. Ima li ko živ iz veze? Vezista? Idem, naredniče, idem, polako sam. Samo nisam ti ja vezista, oni su izginuli Tojička i ih nađe švapski top. Ali znam i ja ponešto, pomagao sam im prošle godine kad smo gonili Bugare, znaš. Izvoli, naredniče. Gospodine naredniče. Ma nisam ti ja naredniče, ni narednik. Ja sam ti običan vojnik, a još manje sam gospodin. Ama ne kažem ja tebi gospodine naredniče, nego te ispravljam Marvo bez repa, da se ti meni obraćaš onako kako treba. A to? A što lepo ne kažeš, naredniče? Gospodine naredniče, nisam te odmah razumeo. Šta ćeš, seljak sam ti ja. Nisam mnogo pametan, jer da jesam, imao bi čin ko ti. A nisam vala ni gledao, jer da sam te gledao, poznao bi ja tebe. I ti, gospod naredniče, veše ono iz 5. prekobrojnog puka. Jeste, jeste. Ja sam ti ovo parče zemlje zauzeo 19. Evo već 3. dan. Ja sam ti jurišao rame uz rame sa princem Đorđe. Nisam ti ja odstupio, već sam uz jednog Karađorđevića 4 puta uspešno jurišao. A onda Švabe, oca i močinjeg, raniše princa. I mi stado smo. Nije imao više ko da nas vodi. Prvo nam više komandanta puka, a onda raniše i princa. A smo ipak u inat zauzeli ovih 500 kvadrata
i ne dadosmo ih sve do sad. Javide po lancu da se povlačimo polako prema Sokolskim planinama, pa u Pecku. Odmah naredniče, nego nešto bi te molio. A šta more? Pa sad kad krenemo, ja bi se spustio niz Selanac pa preko Bodnjika u moj Tepavac, da vidim onu moju nenač. Ko zna kad ću ih ponovo vidjeti, ali da uzmem malo duvana, nek se nađe. Brzo ću ja vas stići, ja ću preko Veleća da se spustim na Gavrilovu ćupriju, malo uzbrdo, eto me na Rožnju, pa u Peckoj. Ajde Radojice, majka ti se radovala, idi, al čuvaj se i požuri. Očuvala naredniče tebe i hvala ti, nego ako usput sreteš nekog Švaba, kaži da ti njemu da mi ne bežimo odavde sa Mačkova kavena. Sačekat ćemo mi njih na Kolubar. Poštovani potomci učesnika Velikog rata, dragi gosti, želimo vam mir i da se viđamo u miru i da ratovi zauvek zaobiđu ove prostore. Dragi prijatelji, ja moram da vas obavestim da u sklopu obeležavanja 102 godine boja na Mačkovom kamenu danas treba da posjetimo i spomen groblje ranjenika koji su izgubili život davne 1914. i koje je obnovljeno 2014. Oni koji imaju mogućnosti na tih 200 metara prepečače, ja ću im biti zahvalan kao i oni koji leže na tom grobu. Hvala vam to. Ono je neki štapići put koji se ide do gore, ali planinar. I obiđe okolo i sa one strane možda dođe. Joj, narodi. Autobusima došli. Pa odande pješke. Ima Nikola. Gdje si vidio Nikola isto? Ko je to? Kod ti? Aha. Koliki je jarbol, ono je vezano sa jedne na drugu stranu, sa obale na obalu. Ja ću vas posmatrati kako vi. Koliko možeš? Možeš od pola pa gore. Da uhvati. Ovo brdo. Ne, pjesma. Pjesma Zorić i pjesma Osman. Pa nemoj pričati tako. Ali ako uspijem da vas okupim, ovako ako bude išlo, ićemo dva Čekaj, Vladika Velimirović. Ali imat ćete, svi ćete čuti. Zamislite sad ja pojedinačno svakom pričam. Ja naredim negdje da stane. Davati onaj vrčak tamo ide. Ma svi ćete čuti. A ja sam vas zato i doveo, ljudi. Ajdemo samo da idemo. Ajdemo. Jel ako... Ispod nove terase dole namestite šta god. To je tamo ispod sale gdje ćemo imati. Neko se mogu desiti. Samo ja. Ovdje ne bude. Kad će biti predavanje? Odmah čim izađete iz crkve. Odmah idemo u salu. Ajde, sad. Vi prenesite hranu već vremenu dok vam prenesite. Sedi gore, doćemo. Ok. Ovdje nije pored.
Gde su ovi išao? Tu su crkvu. Aziju, Afriku, sve svetske kontinente. Upoređivo je prizor i prostor gde se nalazilo sa ovim mestom. I ako to nije ličilo na ove ovde Sanjiće, Vladici se ne sviđa. I onda, 1991. kupio imanje od domaćina i počeo graditi manastir i posvećen Nikolaju Vladimiru. Zašto baš njemu? Zato što je Vladika Lavrentij ceo svoj život svetio sa kupljenim dela svetog Vladimira Nikolaja, a kao što sam rekao, veliki prognanik srpskog naroda. 44. kada je bio oslobođen iz Dachau, iz zloglasnog logora, nije mogao u Srbiju, tada nova vlast koja je došla ovde, našu zemlju, svetog Vladimira Nikolaja Vladimirović proglasila ga za državnog neprijatelja. Učitelju pokajanja se narodni vladiko, čelovođo bogomolne vojske Hristove, sveti Nikolaje i se pravoslavni, sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinoga čovekoljubca, da podari mir i slogu rodu našemu. Čestitni potomci naših slavnih predaka, dame i gospodo, braćo i sestre, kako god kome odgovara, dozvolite mi da vas pozdravim u ime preosvećenog Vladike Lavrentija sa njegovim blagoslovom, u ime opštinske organizacije Udruženja potomaka ratnika od 12. do 20. braća Ribnikar iz Ljubovije i u svoje lično ime imam veliku čast i zadovoljstvo da vam danas u ovom broju iz različitih mesta, Užica, Kosjeriće, Aranđelovca, Kikinde, možda ima i još od nekud, nešto kažem o istorijatu Sokola, prevashodno tog starog grada iznad gore, da o tome ostane po nešto malo o istorijatu ovog manastira, o njegovoj gradnji, do ovog današnjeg oblika u kome se nalazi i neizostavno i nekoliko rečenica o preosvećenom Vladiki Lavrentiju, zadužbinaru i ktitoru ove svete kuće i ovog svetog manastira. Ja bih vas zamolio da se osjećate kao u svojoj kući. Upravo tako. Nije ovo nikakvo predavanje i nismo i ovde učenici i profesori, nego smo danas sa Mačkovog kamena, sa ovog našeg svetilišta, došli u jedno drugo svetilište, duhovno, i želeo bi da vam prenesem koliko je moguće što više informacija koje će vas sećati na ovo mjesto. Samo mjesto gdje se nalazi pripada opštini Ljubovija. Inače ovdje je Tromeđa. Ovdje je Tromeđa 3 opštine, Ljubovija, Krupanj i Osečina. Kad bismo krenuli od manastira gore prema krstu, odmah nakon nekih 200-300 metara, došli bismo u jedan zglop, jedan potočić i tu se susreću sve 3 opštine. Krst je već na području opštine Krupanj.
Ovaj deo, ovaj vis koji se penje od puta gore je već opština Brod. Sve je nekako ovde u znaku krsta. 3 područja, 3 opštine, Azbukovica, Rađevina i Podrinje. Život na ovim prostorima, verujte, datira iz vremena na Divinu. 5000 godina pred ove ere i na ovoj tromeđi, na prostoru ove 3 opštine, ali ne na celim prostorima, nego baš upravo na ovom jednom relativno uskom delu, nalazi se 128 arheoloških lokaliteta. 40 iz praistorije, 25 iz antičkog doba i 63 iz srednjeg. Naravno, najveći broj arheoloških nije obrađen i nadajmo se da će generacije koje dolaze posle nas, a sve to staje na mlađima, imati i vremena, i prostora, i novaca, i valjda mirnih vremena, pošto naše generacije nisu imale tu sreću da sastave bar jedan vek da žive u njih. Ali ovo. Šta želim da vam kažem kad se arheologije tiče, a da mnogo ne odužim? Doći na jedan ovakav prostor i pogledati ovu prelepu prirodu je teško verovati da se ovdje živjelo pre 7000 godina. Deluje, kako bi naši stari u selima rekli, kao neka daleka zabačena nedođenja. No nije tako. Vašu pažnju želim posebno da fokusiram na Stari Sokograd. Vi ste gore u dolasku, neki su naravno ovdje bili više puta, neki su ponešto od ovoga čuli, o čemu sam ja, pogotovo gospodin iz Užica, već nekoliko puta besedio. Vidi se taj krst, vidi se taj mali neki vis gore i to je praktično sve što se vidi. I zašto sam želeo da upravo čujete nekoliko rečenica? Baš zato da biste shvatili suštinu prostora gde se nalazimo, jer vidi se jedna stena i jedan krst i to je kraj priče. A u stvari, Stari Sokolgrad je poslednje osmanlijsko-tursko uporište u Srbiji i jedini grad koji u svojoj istoriji nikada nije vojno osvojen. U ovom momentu niko ne može tačno i pouzdano da kaže od kada grad datira. Jer arheološka iskopavanja nisu vršena, no ljudi od struke, arheolozi, pa i mi obični smrtnici, kad izađemo gore i kad pogledamo, odmah može da se vidi da su to čitave jedne epohe. I sam Bog zna od kada je građevina, s obzirom da su ovde, nakon neolita koji sam pomenuo, života koji je bio u Zemunicama, uglavnom u zemlji, menjale se kulture koje su dolazile. Ja nisam imao nameru da sa tim odnosim mnogo vremena, ali pođimo od toga da su ovde Kelti negde oko 300. godine pre Hrista. Da Rimljani nakon osvajanja balkanskih prostora na ovaj prostor dolaze 357. godine. Sve ono ostalo, uglavnom vi znate, dalje prema Sirmiju, u današnjoj Sremskoj Mitrovici, Gornja i Donja Mezija, rekom Savom, pa onda Dunavom, preko Požarevca, Kostolca, do Dijane, Niša i tako dalje, Gamzigrada. Da, ali